I pozdrav ljudi, ja sam Marko, dobrodošli u moj novi klip na RefreshTube YouTube kanalu. Kao što vidite, drugačiji setup iz razloga što imam kompjutersku stolnicu koja može da uradi ovo. A kada smo već kod kompjuterskih stvari, hajmo da pogledamo neke od kompjuterskih life hackova. Pa da počnemo sa klipom. I sami znate kako ume da nervira kada ne možete tačno da ubodete flešku i ne znate sa koje strane ide. Čini vam se da i obe strane ne rade. E pa pazite sada ovaj lak trik kako da to sredite. Uzmite parče papira i obojte ga u crveno. Ili ako već imate neki crveni papir, može i to naravno. Zatim ofarbajte i gornju stranu vašeg USB-a. Sad samo zalepite vaš papirić tamo gdje vam je USB port. Eto ga. I sad ćete uvijek znati da crveno ide sa crvenim. I to je to. Flaška je obodena. Ako želite da vam kablovi uvijek budu dobro organizovani, sve što možete uraditi je da uzmete jednu ovakvu štipeljku, zakačite ovako, uzmete vaš kabel koji želite da vam uvijek stoji pored stola, to može biti punjač ili bilo šta drugo, prebacite ga ovako. I to je to, sad vam se uvijek nalazi na stolu spreman za korištenje, bilo da je to punjač ili šta god drugo, možete ga ubaciti odmah u telefon ili u vaš kompjuter i spremni ste. Pauza za čitanje komentara sa prošlog klipa. Coolfox kaže, ja kampam u prikolici, ima interneta i samo nekoliko minuta vožnje do sela u kom ima supermarket. Tebi onda super verovatno kad kampuješ. Pozove me neka na kampovanje, please. Nikola Šokčanić kaže, sjajan video kao i ti. Hvala puno ovim komentarima. Luka Niciforović kaže, meni je 1. maja rođendan. Luka, znam da je već prošlo mjesec dana, ali srećan ti rođendan, živeli! Ako želite da vaš komentar baš bude pročitan u nekom od sljedećih klipova, obavezno ostavite pozitivne komentare dole u deskripciji i ja ću pročitati u sljedećem klipu. Ćao, vraćamo se nazad na klip. Ako vas je strah da vas neko posmatra kroz kamericu na vašem laptopu, uzmite običnu traku koja nije providna i samo zalepite preko kamerice. Ako posebno budete streamovali na vašem YouTube kanalu ili na Twitchu, možete lako da skinete, stavite sa strane i ponovo kada budete želeli i samo poklopite vašu kamericu. Za sljedeći hack su vam potrebne sticky notes ili ovi samolepljivi papirići. Uzet ćete ovu lepljivu stranu i njome ćete moći da očistite svu prljavštinu između samih dugmića na vašem računaru. Kao što vidite, to je dosta lako. Bukvalno samo protnite ovako i ovi samolepljivi deo će pokupiti svu prljavštinu. Ovo je čak i super ako imate one tastature koje su dublje nego što su ovi dugmići. Tako da će vam inače čišćenje biti mnogo teže nego kod ove moje i mnogo ćete više sakupiti prljavštine ovim potezom. Evo, kao što možete vidjeti, skupili smo dosta nekih sitnih dlačica koje inače ovako ne bi uspjeli da skupimo. Klip je završen. Ako vam se video, obavezno se pretplatite na RefreshTube YouTube kanal i naravno lupite like dugme na ovom klipu. Mislim u sljedećem klipu, do tada ljudi, ostanite takvi kakvi jeste, a to je carevi i pozdrav ljudi. Ćao, Marko out!